tang khoi uno unong song shnong uba song basa haum snake ni ko haun mi uta lane kino song shnong badan hari boy kata kadi kanong rim ka mangingi asu kwen palat jadi na halor ta kanong rim bangi ru ngila kom ya kane ka forum dalang ba kane forum ni ya chakmat ban kersian yu hadu bukut Kumsning Constituency People's Forum ya kabla tip kum ke UCPF Party kabari ka way na kisengsan partai ka thamai Umsning Constituency haga khanyo tarik urampang arja ar kalpan scam no ikinongkit kam ki thamai ti bakan thop yo ba Briswell Shadap kum president uba Jim Rose Nongshli ba uba Tabor Makri kum ki vice president uba yang hai bor mi lang benang kum general secretary uba Ibor Singli ba uba bat scam lang Makri kum ki joint secretary bat usamla Sunshine Makri kum treasurer Bana kaliang kasag UCPF hakatiga jogsngi kalapan bana sendon ya ukur tong jongka ubani aireng hak election arja arpulai ya kabakila rai ban penyeng da usamla Sunshine Makri habakran sikilat patai kubor usamla Sunshine Makri kumukur tong bani aireng hak election arja arpulai ulapan kajing kersan bapura nagi patba jongka Umsning Constituency ban ailat yu hakari kekenti ban longkum unong mi khmat jongki sagayeng dorbar tauan ka jella mata kasngi ngila ya yo ya kajing lang ka kambun buri mentang ni manginang plan manginang ya sagi sinong kitau nang ne sakmat rengkat batu rengkat bagai kesem jongu bangin hadir kata ngin sadon kajing lang ka kam he ka bangin penmana pa ba ha kajing dei bangin ka kam de mata kami haji siang ngi kwa teman kenduk tang para no ya kersan katu kumba pok san phongodi den renang ne sakmat ngin salum pada ya kajing lang ki ba kam he ha ka bangin nang yo ban penpau yo nu somla namal ne somla abang ya kenduk hangia keren oi kaktin ukam duna hindai udai ubri ubun kakam ubane lang itip udai ubri ubam dan kaktin hindai ikam jo kilong masyarakat de halor ka kanong rem kabang idon ke jingshania how Sunshine Makri menlong ukertong independent dan ukertong simen banyale akan ya election banwan nilong gidan bogru hagan jo por ba hagni kisngi ngiwi ya jinglong jong ka partai ba ki parti kila pai kila pra buntulin naik kedau kamtam ya Umsning ya tip bakumno kalong bat utau u kandidat u bansawan baniale nang ne na Umsning lapan mang banyo dagwe tiket bat pemta terter tenrengi bede ngi yang skam ba unyale hidang independen bat hadu bakut ini yang hakane lenti bat lada kano parti kan khot yu ning sapek daladei kata kapor kita kidi temu jong kane ka forum haga bangi layak kut ya rai mentang mau mene bau ne kandidat ia bangin peniang dak forum kakam ka ahmad bakane ka forum ka dei ben le ka dei ba ki kampen roy hapo ko Umsning konstitusi ki dei ben long ki bapiang dalangi keren semang ka kampen roy ke babon palat kumba gawe asli ulah ka dei taki stadium kiwe ki infrastruktur ngimdan ndel ladingi jer ya kiwe ki babon ba te gini ginong ikmat jongi hapo gini kitem di balalai ba umeu ba mentaru ngiu i ba ki babun i kita ki jimdon kam jongi sumla na penbiang hakipor ke ba mensua por bu ulai ban canvas election ong ailat yang bangan yang ngan sekular ban le kata ande terus saya adu menta saus nem ngilamat ngilayai ande tu dan ki borlong kowe ro na kita jikular te ni bede kum ka kenhun porong kabakersiani ya Sunshine Makri ni buru ya hakmat jong banda pilai job kathong gunung kong kalong kade ke development ke kampen roy kamtam ni hapo ke Umsning konstitusi ta kade kemat gunung kong ya Kumpli ki baro tam mi ki nong sno Umsning konstitusi ada yu ba Sunshine Makri pa jwa panela indo image wa ide ko district of Makri Syong besar anu tempat Umsning gini berhenti buat tip sikit kantor kita juga temu kemudian ketika election azab mulai yang coba pan sekepat lagi nong senong tentang Umsning konstitusi kesandan ketika sedang azab mulai kalau orang ni kalau kong kumbaga lagi ada ikut nasional ni Umsning belum kiwi sebelah gambar platform yang ideologi mo i bahang ni po
umsting ribuai berokoi ngi baga government college kamna hadu mentaro na saat ini kamla pun kendok untuk ini lo mungkin kata di ideologi cuma educational institute kita nak hire di college kan ayu nak government marba berkat kisah mata ki bun ba haji pulis wi ki duduna nama tadi bagi kuat bor ban pos katong indri haji bu jing lam jing ni poi katong ino lam ka government college yang baik ba nelang hai ada haji traum ba pendem baro ke ibai pai lam tu ba kata di kong pi ka educational district ko kabar lagi ikmat lajong wangi apa mungkin kursi dalam sports hiduplah sports beli hiduplah infrastruktur hiduplah madan tinggal ada apa hebat cara kita explore kan tambah hiduplah dengan madan mereka hidup mentah boleh ni isya iden balik kan sports tambah kami kali gitu kami kali ketika youth menelak penbi ya gini inol kai ki athletes ngi apa sino apa mesti ni borko ni mutan mutar tengah fi tiba dalam ko yung job stadium ko madu di segi academy madu ni la ban ko